Nako gisangasa kumira ntere cha kiego ikiri musafara jwa gisiasa njira ikingirwa mu rwiri umo wa Giteku. Thaa Weru thaa Ithatu ikanjiria thaa iji mwonanĩri wa mathithio ni Purity Richard. Minister wa ũrĩmi aja Kenya Peter Gatira Munya netithĩtie na mbere ndiunga yawe kathetune kamumeru Munya ũrĩa iji nĩyo ntuku ijiri ya ndiunga iji na ateterete kimera kemira akiuga ni kimera gĩtĩkĩrĩtwo nĩ thirikari ya Kenya. Minister ũju netithĩtie na mbere na kumeneria bunene baraba kugamira ni kimera gĩtiagĩrĩte akiuga ni anthuba mumeru. Nontabara bugwati mbaru ni mubunge wa Karajo Egembe North Joseph Ntoirwaki. Nilos Chabari na Chio Tariria. Twende leo chwa thoko na urende itwarurire. Ndio waita muntu ya siasa cia mirana arenge aibwiranga tia na miranga ina. Na to mromba nyara ndiye na president sekendi ura wa DRC Congo. Bari nyana president on Djibouti, KINYUA Ethiopia. Nikenda miretu itikirika kutuika thoko iko expanded. Kuni tuwa nubu wake Munya athilisi yako na Ngundi News. Na kiri ndiunga ya minister wa manto umegie urimi to Peter Gatira Munya ntugo ye munthi entere echa Egembe North ya na antomwa na mono ekano kia kiri anto obaraba mba kwithiro bakiaragia miario yomba kuthukia arieto aria mira thaino ende thako yanjiritie kuonekana ta karuguka nthiguru uya Somalia na ara akuga baraba kuga ati emira yomba kwithirwa iri ina magendo ibathi na mbe na kurekana na onto obubu onto brabo gwatiritwe ene mujumbe egwatene gwa Egembe North to Joseph Ntoirwaki na ora gochwa agite gikukaire mira ni halali Kenya. Onoke ndia mira hakuna mira ya magendo. Hiyo story ni upusi. Hakuna mira ya magendo. Kendo kia kure mete kia halali ni atake mira kwa kia magendo. Turekane siasa nduni. Mira ni halali na sheria itokolokeria hakuna mambo ya magendo. Oroko na kwendio kendia mira yeku. Nani anjabu muntu ora tume obiele bidiri auwete mira ikaenda sio na njira ya kimagendo ni aita inyaba biashara baba ombeta kuria thoko bongo abeta tumuntu ibonete thoko Somali akawa enda sio na kimagendo na enda sio barua fake na atura kwina thirikari lakini rende murungu no mwe thoko ndionekanire antu bembe buminye arongo na antu boma iboka irwe na buraka asua miake lithiri bukura thina raia yongo isereria thoko yonekana muntu aitaka ingithia akiwa numuthugire siasa kagitani waku Erwaki na meneretie ebamwe bapinzani ibake barabanjiritie kumeria anto bakiuga ate ibo barathire na mbe na kuthingateria thoko ino ore ate akuwe na manto akurura mira maore wengwa na ingithitie mira muntu atumba ku ingithia obura nkurura kinya thenu wa ombete kuona thoko ria wetoka ingithia ri ukomithia mira airport kenda ta guthuria siasa ukiakwira antu ni warura ate uinga kenda wi akurura ukia gutuma tungari tu around tugira antu ukuruthia uruthina oratwire mantu yo rongo reka nayo embire amnyirorongo noma na rititigirio rongo ringi Munya na president Ithatu Kenyatta baete bakarande nwe na baete kirania Kenya elitambwe na thirikari ya Somalia kenda thoko yetu ya mira ya mbele ya immediately. Weru Wikendi kumegebe North Beton Class Chabari. Munini wa ore kurira gite kia urais na bendera ya ngwataniro ya Azimio Martha Karua na ameneretie oro guchwa gite kia ugavana Meru Kawira Mwangaza na kuga ati kinyanirite gutongeria county ya Meru. Karua ariuga Meru irenda mutongeria ore komba gukarande methene na atongeria bangi kenda kuthogeria mumeru tonga na weti na mbere bakerekire mutemano jure kini gavana Kiraito mukawe ne jomo mutini jo Nairobi Kiraito Antonia ono ugite akagambia Meru bagwatembaru Martha Karua na munini wa ntochi ori Azimio ere kioga iboma nyane tigire manifesto yao ne kuritanguge wona batonya wathanine. Pontes Mongera gatumenyithie kere kiathoke muchango mukano safari park ntukogoro tuko Martha Karua urare mugeni ogiti wa kiaria ni tumira ndiomi cia njuno na aramenereri otongeria abo murungamiri okorone county ya Meru Kawira Mwangaza na kwera Meru barabara likwethira bimenyera batekeja gushikia mpanga gushishania gavana Kiraito murungi na Kawira nontu bakethira batete county ya Meru kiarene
Karua narere kirinde kithire mutongero ije kwaria norokomba gutokubira kaunti Meru kinya umende goro. Everybody thinks they can be governor. Tafadhali. Check the capacity of the person who wants to be your governor. Hiyo kiti sio kama ile tunaenda bunge kuuliza maswali chache na kukosa kuongea, unaenda kuongea kwa funeral. It needs a manager and it needs a person with a negotiating capacity. Keki ya Kenya ikiwa shared, inakuwa shared by the summit. The summit is the president, his deputy and all the governors. Kama hujaongea hata bunge tukakusikia, utaongeaje hiyo kwa hiyo kikao? Mali itaenda na development itaenda mahali ingine mkose sababu hakuna mtu wa kunegotiate. Nkorokejo. Sometimes counties are negotiating with partners for grants for those things. Kama huna capacity utalewaje? You know, it's not every job which can be performed by every person. You are the cream de la cream. Please give direction to your county. Roaria roro enaru rashokera rodhombero lito. Gavana Nairobi Nkananu Mwenda rorere Mheshimiwa Kawira Mwangaza ambia kunjichembe biawe etere gavana Kirito Murongi atherure nara gutigere. King'ang'i only wants only 5 years as the Ithatu ewe atigere bangeteu iteibuire Kawira Mwangaza atulize boli. Uwanja iko na mwenyewe. Mwambie wale wanashindana na King'ang'i huyo mwingine wachana na yeye, tutadili na yeye kivyake kwa sababu hakuna mahali anatupeleka. Help us educate our people because having the opposite of Governor Kirito Murongi would be terrible for our people. We don't have any other county, we only have one county. Kere migambo gavana Kirito Murongi nararikithiria Karua bakethwe batethere ko bashura kure nyingi cia Azimio ndene kaunti Meru. Mother Karua is the face of the mountain in Azimio. So our request is don't get tired. Move around the mountain as many times as you can. That narrative there is going to change just through your own presence. And we are there to support you. So inone bari ya bus. Nite bari ya na Kenya. And in Azimio there are over 26 political parties. So there are places you'll find we have multiple candidates. We are hoping by the end of this month, we should be able to harmonize and internally agree on one candidate. Gavana Kirito urethiritwe cwa kanyaga twiri kwa thanene kaunti Meru nethiritwe akioneo irigiro bune muno kwithirwa akiombana ni nyankoroki kuga mbarathi ni ijiri we na ngaruko wingi rintori baringaniria Kawira. We are reading reports and analysis and I think wanasema wanaona tuko mbele. We are ahead. We want to maintain the lead the remaining 2 months. And then Digit, I think you are my Minister for Finance. You will continue being the Minister for Finance. Nke reporter Antosharu TV Wikendi kumaja kengine ngine Nairobi mbita Boniface Mongera. Seneta wa kaunti ya Meru mithikari nturi ugite agatigira na kung'anania Meru bonthe kienda kubokiria kiaria renteretie Thaa kubu gicigone kia bunge kia Imeti South nturi uria kuthingatene na kia mabakambi yawe ugite agatigira na gukire nthuki mbithi na kinya ekuru kienda kubaguna moturone ni ara nkuru kionekete kurota thirikari ireri kukagitene gaka akiwa kwa miaka 5 gutithiritwe kuri na witi na mbere kaunti neu utugikare na chotariria. Ninture ne amuguru Thaa kwene gicigo mbunge ya South Imeti ala seneta wa kaunti ya Meru mithikari nturi nora ni murwirigite kiongabana na tigiti ya kiama kia UDA akuriungite kwaranira na Kalibaba na kiaria nturi na ugite kiri thirikari abagatigira gukiria ekuru na mbeu mbithi ba Meru na nge expect muno akina mama na vijana
kimipangilio ya waki wa Meru na witithia wa Meru kwithibwa ya wavipau mbele kikweria ukuria family cienu through vijana na akina mama. Nkwenda mbone ne antu bana ba ibiashara ekuritande ne county ithirikari ya King'ang'i. Kwa wantu wa te motorio a no tebio bona kuo kire ya kiongwa into kionga kemera ciako na mweguro kyo agita na mbere na ugitarikia ukarira giti giki agatigira kuthomithia ikuru na yuthi baba wa Meru ukurukire ikundi biao mitaratara ira bakomba kuona tenda kumakiri thirikari ndenda kwa na 30% mbia cia development cionthe ira ci yaku kiri cia yanu kinge kuru na vijana kutukethira kuna a minimum of 1.5 billion cia biashara na kenda tukwiria kina mama ndenda mbere kuthithia department ya training buritanwe ura njira wa access tenda cia thirikari muthia bururi nturi kiringavana Kiraito Murungi na mwirite na andikwa mĩaka 5 na remi kuritira mukari wa Meru ngugi na kwa ukagita kawega kunogoka ni gakinyite ena Kiraito nonto nuraremerwa kuritira antu ba Meru ngui mbio ora uthwaniricia kaburo no mukoni oku sibitari tendawa no mukoni oku ng'ombe yake yakwaga iria kithanene murao yomba kuona itiona tebuo are muntu kwa twekana are Meru ingwiri etete retire akaomba niranda ibwa ke yaibwira mpane ni nesima antu beturi bukanya muntu nesima bukari esima bukaitangire suburiene ibo itaita esima reto ngoro kana renya mabukarea indi thimwiri yura ni murwiri giti kyo bunge wekurwa kiringira ndebe kenine giki nanda buromba na gitio mono bongwa tenjara kwera gwa kinyethira tuinya twa moyuthi teja tora tunene butemena te sawa nte mwana wenu bogampa kura rito rajaire kumande inde thinkatha mwirigi iwe mware wenu na nketha nde independent candidate kuma gicigo bunge ya Southiment ngiripotera nteto cia Weru Wikendi rea kwa lietwa ni Mutugi Kare Murwiri giti kia ubunge gicigone kia ubunge gia Tigania West Daktari Kiremi Mweria na ariungite ntere mwanya gicigone kiu akigamba yakari kumwakura ciao Kiremi uria urungi na tigiti ya kiama kia bas nekite mawira ne kathumba akiuga kinyage tithia na mbere ngugi iria aritagira akari kagita kara ari mubunge wao mukirimithika na gutwa Kinya Mubunge okarayoti West Daktari Kiremi Mweria na ikinyithite ntere mwanya cietio mbunge ki kuromba akaria mwana ringi kura bakwo umwaka nyako batongeria ringi na rantundu tianto ciumiretio mwato geni waeta mtobera woni ndarenga bana ndebiri kwira MP kagoro danga bana na ranga iko nyombo iko tanto ngwe otema koza akiaria na kariba ntere Kiremi na endete ciera ciawe cia ukirianto muno kulukira kithomo totena kawaka kwendia totena mayani katogerie kwendia ume na boni waka institutions that were jero oringo ondo ibare polytechnic to ake university oringo division ne yake jae ne watu ake KMTC debo division ne ta akeve division ne watu ake TTI inda nanete kona kanata nanete na no women ko Kuroki Kiremi na ikite wira ne bochokanirie intobia mwinge na kurwana mbunkumo Boni ndona milioni 3 cha basari lakini le kwe mwana utandire kia secondary kwa utandire kia university hapa ndiri bona ngoe ndo bana to jokare ngonto ando babwe baba te wichomba bate kwa na mwana to baba kuona ngoe ndra hukumana ando baba kwenda kore intobia ndo ingwenda weta kwa abono ando baba kuya intobia ndo ingwenda weta kwa abono keda ibo kwenda weta kwa corruption kenda ande bua pedi ni te kempio ndo ni te kanetia mato corruption on the corruption ni ale tiende akiela mokwe
mutindanio we David Karethi ura ari mubunge oguntuku kibindi kimwe igwa kwa nawe yake 10 nyawe orake na miero yake 10 kama mulitero ndo na lutangu eja kama mulitero ndo kama mwingiro ndo na lutangu eja ondo kwenda tano ngeke kwa kuna teko kwa oni hapa mbekera oni hapa mbekera jana tena ningwa kama ende kwa radhi na amwe na bomu safara yo Kilemi yo amukire karakaranteretie methene na arolonterete kiara mubunge Thaa Ndaitare John Mutunga kona muntu akika kianto aba urera maro aba inga muchamano ya muntu na muntu una wicheta muono kyanga irreverent wa mau kweli no ama orai kwa nakala nende muchamano ya muntu orai kwa ndumete muntu kinyota support te meo kuruma china nte kuruma ondo right yao na tobiri kura chathere otendo abiri kwende leo okeya igorwera kura nondo mundo no aguma kwenu nondo ando bonde ibao tebedo loi takwe wawa kuruta kura mu bukone kweta kuringa tewengwa indu nondo de mojiari omwekoro na ndenda na beto bare ruare na bare auga na bare nyantu kwire ikeya teka to kuberi mukuria mundo ra watonya kwatia makoyo ando wataira ke yoto nengera loi Antonia Wenkathewe Ndaitare Sara Kilemi nende mukeyo chokerwa mbecha ingirikare teke obochokeria mukono loi ebwera ibwaya nondo kwa mbecha ira babuita nende okeya kwe ya bwera mbecha cia sindie icia mubuko wawe oigwe loi mbecha na chochea to Ithatu kare atoteria anina thoma oya kora thomera maendeleo yo kuria communities tawatana tubaile loi gote aikiatiania mbere kingo ya karara koruna mando maendeleo ya tebwe duaro eboro bodije doinya tote duna mwana rengo boja to karogere anda duna mando maendeleo re ya tebwe duatiania west mkiripotera Weru TV kuma Tiania Mbita wa Mukiri wa Mithika Katho cha mwanya kirigo mutegerita na mbere kurumira nteto chetu nchokerete nyume kagitagate kuraja na nteto nkurukio kia bibi mutambo. Kambuni ya Rhino Mabati ni chitaniritie gutigira kiroto giaku gigukinyanira. Nituguthondekagira mabati kuringana na wendi bwaku ari ukuonokia gichunjĩ kia 25 kia mbeca ciaku. Nituguthondekagira rangi, oraja na mung'ana kuringana na wendi bwaku. Kenero tungata bwetu bwa kirachi kia iguru buria ni amwe na gugukinyiria mabati gwaku mochi utheri na mpoya ja Kenya. Turi na mabati mithemba mwanya mwanya jaria ni Brit Tile, Jamii Tile, Roman Jamii Tile, Box Jamii Tile, Germania Tile, na nandi turi na Espana Tile, idia ithongi kinyankoroki. Rhino Mabati Factory Limited iri nandi Meru. Turiongere nyomba yetu makutano Meru, jirene ya Meru mawa, nandi turi na mutaratara jua kuria mabati pole pole ogeta gwaka. Nkoroki no wike kana gwitia onda yaku na arua kiri page yetu ya Facebook, Rhino Mabati. Kugwata nteto nkoroki turingire gukurukira namba iji. Meru ni 0740229609 na Kitengela ni 0729628199. Kana turiongere mitandao ya Facebook na website Rhino Mabati Factory Limited. Tokorie bieto mabati jeto. Don't miss Africa's most prestigious soccer tournament, CAF Africa Cup of Nations 2023 qualifiers live on Star Times. Soccer heavyweights Ghana, Cameroon, Angola, Morocco, Senegal, Cote d'Ivoire, Uganda, among others, battle for spot in the competition. From 1st to 13th of June, catch all the matchday 1 and 2 live action on Star Times World Football, Sports Premium, and Sports Live channels from 4 p.m. Renew your Star Times subscription today for just 899 shillings per month on Classic Bouquet Aerial Decoder or 999 shillings on Smart Bouquet on satellite to catch all the action live on Star Times.
Olive Health and Nutrition Clinic ina machoke ja mobatu ja kujonde jogi mobo mwiri. Iturigitaga mirimo mwanya ja kuimba maguru ni juu arthritis, mirimo ya marungo, gwito ni ndamu, murimo ja sukari, infection cha kiu, ironda bya kiu, guchumburo ikirongorera, H. pylori, UTI, infection cha bacteria kirinjira cheo chiari, hormonal imbalance, kuremoni kugia mwana, mithemba mwanya ya allergy, mathina ja ngozi na mirimo inge kathumba. Tuina clinic Meru Town, Maua, Chuka, Thika, Nairobi, Mombasa na town inge kathumba Kenya yonthe. Neontomamanto nkuruki liongera clinic ya Olive Health and Nutrition irere ya kwina agwe kanotulingire thimu gukurukira namba 0714 366 766. Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow! Mama natumia raw premium ngano. Daddy, unga yako ni gani? Ni unga tu yangu ya ngano. Daddy chapo zako zinakaa aje? Akini za kiajabu ajabu. The mom ni nyami nyami and soft. Now you know. Kwa chapati nyororo laini na tamu, tumia unga wa Raha Premium ngano. Munene wa ngabana ni baubwi, I'm your servant. Na gutibwiri kwithira kwina bureaucracies cia rira muritingwe akwenda kuonwa imwandikwa kana imunene wawe ibwanene bakwa ini muritingwe wenu kithirikari rekirite ngabana atwire akario murungu munini ngabana atiumba kuonekana na katero bureaucracy iraithere ryo ngabana akionekana ni muntu wa kawaida na ngogarita mbeca kana watumira antu bangi ba very close baki family ki biashara na intukingi. My promise ki baubwi medical intori arenda cooperate an open door policy ya kuetawa ni anene bawe ya babu bundingirite kura ninkwenda obu promise no bwashwa ki wathani bwakwa kwampa nafasi nkandisiginitin tuko ira on first come first served basis. Mundu twatimana wiyinga mbita obisine ntuku fulani na mundu uroke yari wa mbere mwenkona utembuki in advance yana utwe kubombuki the appointment no ndete hospital ni obisi ya service kirianto ni obisi irambwiri ku interact na babwe aringi kura na antu bonde from all walks of life so kankwenda obwashwa hati nka accessible bwambona ko ensure ngabana miru ni accessible na kuonwa ringa kura kirimithikari nturi tariki 9 mweri wa 8 ni kenda ngabana aomba kurura matu yawe umukinyila umwira umwathakirira urabwenda tuwatanira tuguria miru twinde pamoja miru itanambira tura mithikari nturi tura waruru kumiru. Baga sana mutegeri gwita na mbere kurumira nteto cia tutugicokera MC wa Bogete isimu irigi karenga no rete akariba wodi eu bategere bwega ora bakaringira kura ta MC na gavana Karenga urani mukiamo wa kiama kia baso gita atongera baire baba ni boba ya kuye buruna muringi kura na nande ni boba batere gutegero gwa kuye ariteje jakirugurie murandi jwandaga chaya konje kaira ire wite ni machiara jochore bae bwakwi na gavana Kireito Murungi mutugikare na ripoti je akiruguria ndagacha ya kojerere kaira Bogeta STMC mwiri Karenga na ugite murandi jojo kinyanirite ukurukira ngwatano njega na ngabana Kireito Murungi na kwa ubaya wakaukangi ngena ndia thurwe kipindi kiki abiri baba reja mirugure kuma kauga mari kuma kamero terwa rongi panga kaira sukuru na mekira andiko bokwenda gututhura tuthija ngugiu Karenga nkurukia kiuria kariba Bogeta gutigira ni bakurithiria siasa cia maturene muno kirigiti kia MCA na ngabana araugite ite bibi byo biire ni byo biretaga mirandi ya witi na mbere naja maturene giti kia MCA
ikethwa kiri Meru na giti kia ngavana ikethwa kiri ariko kiri Meru ici ndaburomba tubetu bugacetha akio lakini president yoro bugatuthura tugaitawe ngugi tisa sawa no tumbeji chaka unditetiga kuja no tubuthura Raila kana no tubuthura Ruto uraboka turambe shikagita atia ikeja Wantone aja karenga murika mubunge wa Southimenti Kathuri Murungi urokura giti gyo seneta na kiama kia UDA aramurite aritekera itu Murungi kanywene kawe kiri siasa ciawe mwira mheshimiwa Kathuri ukiromba giti gyaku gya seneta lekana na kuromba giti wigweta ngavana Kirito Murungi ngavana Kirito Murungi no gutirite ngugi nyingi muno kinya ukaraga ofisini uri mheshimiwa wa Southimenti miaka 10 ofisi yewe iri agwe nene muno ni mheshimiwa Kirito Murungi wakire riturekera kabros no wekire kabros banka gukinyaga ukiuma ofisini eku koguo kiromba gitega seneta tuna thina na ugwe lakini twakuromba buru ukairia antu betu ukibera Kirito tengu gitete ituje Kirito na kira karite Southimenti na twiterite ngugi antu betu gwiteri ngugi Kirito Murungi bumionete na muthia buru karinga na rombete apinzani bawe kumwakanya ete na mbere kuritira kariba bogeta East ngugi yenda riu kwira baba giba kuromba kura ibampe kanya ndike ngugi ekwa utijo inya muciari utija kenya kugia mwana omwe nugaga ote mwinga kambi agiongi obairi nontu bukona na bako bakwingia mpeni kanya bongere twana nari kithomo kira ndathomire thaa ici ya kurega gushindwa kura kairi uli ali bukaga kwena ogua kura ntekaro gitate tekaro shindwa uni ngandi lakini tekankaia anke jambo ali bwega onko ali bwega bondingereku choke tutare nchoke ntangazo nchindite uikwija kweli kuma koje kaira bogeta East gicigo mbunge ya Southimenti nkiripotera nteto cia Weru Wikendi rekwa rito ni Mutugi Kare MCO wode Marimanti Susan Ngugi na atarĩrĩtie gũtarwa kwa eta mũnini mũtongoria wa kĩama kĩa The Service Party Mwindu rokurira gĩtĩ kĩa mũbunge wa Ekuru kaunti-inĩ ya Tharaka Nithi no rĩte na ndĩ akari kũgwata mbaru kĩama kĩu na kinya gũtara atongoria bara bakabaguna nĩara na mũbunge wa gĩcigo kĩa Tharaka Gĩtonga Mũrugara orĩte kwĩthĩrwo kũrĩ na siasa cia thĩrĩ batarĩrĩte jaja barĩ mathikone NTINYARI uche Tharaka Paul Kabithi na ripoti je ikiri mambura makuringirira muthemo tutikisarome ciambo mwabonturani area ni muthenya gwemthe mambura mara magwitigitwe ntongore kathumba cia giciasa arehemse o Marimanti Susan Ngugi wa Mwindu akiaria therete tayari na rikitie wikirwo nthumbi ta munini wa mutongoria wa kĩama The Service Party agante goroni gikiro kiande nakio na ntumire ndetete antu batharaka na te kĩama The Service Party gitongoreti mheshimiwa Mwangi Kionjori bajurukire Kenya yonde twina 25 counties na bara idhabona Susan Ngugi wa Mwindu mwarwa Tharaka nwakogwa gutwika deputy party leader wa The Service Party butuge nkemi kirigiti kia mujumbo Tharaka Gĩtonga Mũrugara na Francis Kiyogi kabisani bakirikana nkewa nke kiringoni nachoka mbuga kabisa nyetangacho mujumbe mbasere cia Tharaka ngasira location na itiga nagwa maita maere Tharaka na mbarera ingeja muingesi Tharaka na Gicho tuko pamoja 2019 kabichani wambedi nkuira mbasare na Gicho 2020 wamberabu 2021 wamberabu 2022 ndakwira hambona edia kana no kamwe urute list mberi gaka kana gantanga ndarumiri kana Gicho ona roto no ambeterete atoya anogiri gukwengo kivogu bininga tumbega lakana Gicho gĩtĩ kĩa mujumbe wa Ekuru kaunti-inĩ ya Tharaka Nithi Penina Kambanja wa kĩama kĩa Jubilee amwe na Susan Ngugi wa Mwindu wa kĩama kĩa The Service Party Kambanja riwa kanenkanira greenhouses Tharaka Nithi no nto ikwecho ndanenkanira 2017 Kambanja riwa gachwera nto wera ana beto ba emoji barothire ndigiri barotha ma certificates barotha diplomas na bationa mtu kuba watanjara Tharaka twikani Solomoni botothikerie wone tobaere no wowe mani no woto tongoria mitoroje toyo korenga kana kagategate Tharaka toya kwa gatunde so bani boega ome bantakana kaka bantoka gitarirwa gategate no wapo konenkera gonkie tibu anto Tharaka na kiri baraba koromba gĩtĩ kĩa mse wadia mukothima na baratorongie 13 niyo gwenda nominatirwe inkarete mbunge mianka ena ndena experience inkondutanĩtie Ngugi na nene barankamenya what to do for Mukothima ward babu ndakurire nkwenda bunda kuri muntu Mukothima tuthura
tugachoka nyuma bantu tware mianka ya 1990 gintu agaisima na kugana giteke na ike tumemboyete kubwera ni gonde tayari ni mwana wenu tariki 9 mweri wa 8 kuromba kura cienu muthia gitonga kiuria na siasa barabangi gutigiriba kuringa siasa cia thiri turingeni siasa cia thiri siasa cia mite na orongo no ntona mutavurete muyunde no tubakurongwa bwega ngerukia babangi wibara muthiete kuruthogu yo mumbere no tukwe mtuwa dini yo bijorongo buru ngerukia babangi ndio gitoko mundu yarantirongaga nkiripotera Weru Wikendi kumantere cia Tharaka Betro wa Paul gwakabithe tangurutana na wagagia ni bumirite kiri musafara jogi siasa jora wari MCO wadi kiego yantube chu Henry Mworebo wakarikite nyuma ya musafara jo gutima njira yingi ni gikundi kya Nthukimbithi kenda kumurigira atakuruke Nthukimbithi baba baraba kuthuganirwa kwithura batumini aregani ba musiasa jo libonekete kuthithia bontere cia ntubochu ontubura butithiro bukijukiro bubwegani akari nangi na kuntere cia wadi mawa MCO wadi George Muthuri no ritia siasa kuringa siasa cia thiri na ukiri Dennis Mugendi na ripoti je na mururumo munene tangorogoro ni umurorongo jwa eneri moria MC wa ukabiri wa kiego ya ntobochio na uri okairia kurira gitigiki jwa mbiritie na muthiuruko ni jwawe aumite kiegoi na gukinya antobochio antu atrimite gikundi kia antu babethi batare baria bainganitie barabara kienda kumurigiria gwita na mbere na kuna njuri yawe inyingi na ingentu tanjuki bengana na bo kuntu baragasene na baragatene iji bameneretie mushindani wawe uria bakuganiwe agutumira antu babethe buthuku teto stiagirite na mantu jate batere tuikwithiro ya kirithua Tatuisha toriarire tokinyanto mojo to muntu tole to dato to tuicha maiya nango ya tere maiya ya ganinga kura bata tolenda kuruinga kura cia imani na cia dere bai patogone so bata vile tena batavyo ni maendeleo to koria to twani yale koreto nwene ni ando maiya na ito isi ando mau kingara lenge batato sineta na bayele kura lakini bwana nini ndada ito akalande na toa kabera kura no tebu ama katodiria ndivyo barega baiteko tenene rungi na kuandi ni amaua MC George Muthuri Mutuma no kiti makari na mbutu yawe inene kenda kwiringira ndebe kuthurwa gitino giki kairi kithurano ni kijite Ndezi ya Muthuri ngoko tera ibwangu rongoko mainda ira uhai Muthuri okwa ngoko aitethia bangare ngoko bari wai Muthuri ngoko mainda ira uhai Muthuri okwa ngoko andia ba mutumba ngoko. Hii maua yetu lazima ifike mahali tunataka. Hii maua yetu tumeisukuma kutoka 2019 ya kwa municipality. Na municipality yetu maua kwa municipality kwa tunapewa milioni 100 kila financial year. Na hiyo milioni 100 yetu ikikuja itafanya mambo ambayo itazika huko maua yetu. Wakina mama wetu tutafanya juu chini tuone wametoka stage alafu wamerudi kwa soko yao. Ndio nasema tuchague serikali ambayo itaweza kufanyia watu wetu kazi ambayo tunahitaji ifanyike. Tuendeleeni kuungana mkono kama wetu tuende mbele. Asanteni. Dennis Mugendi, Weru Wikendi, Igembe South, County ya Meru.
MCO wa municipality Elias Murega na chemanite na karika thuma bagishiko kio bunge kia imenti no tharatarĩrĩte ngũgi ĩrĩa akabaritĩra atonya gĩtĩ-inĩ kĩa bunge. Murega ũrakagĩte kagucho bunge bano thimenti nekĩrĩte akariba mawĩra neja kubokĩrio ũtũro-inĩ na rũtere rũngĩ mũrũĩri wa gĩtĩo kĩna kĩama kĩa Baskaro Karimi na atetheretie arutwo bara bathirĩrie KCSE na betĩte maskuru mwanya mwanya kiuga kithomo nĩ kĩmwe kabira agategera mũno wona atonya gĩtĩ-inĩ. Mũthuri Mũriũki na chio tariria Imekwithwa thuriko miaka 5 ari MC wa municipality Elias Murega mthejwa na arua nekitekia thega uchokia nkatho kira karibu municipality bwega nondubo muthwa MCA ongeria voto ei it's a privilege kana iona na imo tukajokia atina inya yetu kana uria tukumba kwaria mono kana bira tubonenkerete tukorerwo tongeria bunde. It is ordained by God no tongeria bunde lazima tugachokeria nkai nkatho no tubona nafasi iriko iu na ikyo mbwetete ariko haza mbwira miaka 5 voto wa nafasi yo butongeria na I cannot take that for granted. Na mthejwa na arua ethwa gitigura mauta ni athinjiri nikendete na mbere kuchwa gitikio bunge ndene no thimenti. Baba, ninajua ya kwamba umekubali ombi langu, umekubali maombi yetu, kibali amepokea. Aja nandi agwa uria aratetera municipality ageta na mbere gutetera no thimenti. Development ire kedro itigerwe ni urio batu totigwa ibo gutithiriria no tumaendeleo zonde sagitawa no tuboae wa mwananchi andi tukwenda atongeria bakombo tutetera bungeria kiri mantu mwanya mwanya na mantu za tukwariria representation no tuniongoge mbunge ilazima tutegere ni hata tukomba kurobe more roads njira cietu za thaizi kwenda obo akikishira kire municipality ward etibateri kwethira twegirenda njira kana twethira imwara mtu gwikira tubateri kwethira tukiarairia gwikira mbio rami kana gwikira mbio kabro na ward yonde kethira kwigantu kuona kambio karami ko tukiariria tauni ilazima twaririe na ara mashinani njira ore ikomba kwethirwa igikiro rami akiwa morto jawe akeja kuthurwa mubunge nigukirwa rirwe gistima nikenda ntuba bengi bitaba ikinyirwa ugeta nange gwetawa kiambiti nange mbunge omo ugainya atize na kethirwa akarete miaka 10 na ate kumenya ntere imwe ugeta karirwa ara ntere imwe na inya gweta aza ndorero antima kwena go kwingi gutena stima ilazima tutege parastato area uratukareta mswada so komba ku transform parastato area ikethro thaizi monopole na neonka nete gusambaza stima ora kubateri then lazima nyamoja area giteroe ukarabati na ndei lazima tutegerea bunge bakwerewa economic policies ikenda economy yetu yomba kubua na economy ebua ikyo tukomba kuona ana baba ingi bakwandikwa ngogene. Murega akinya thura mbunge akethwa agitetera muno ithaka bya mwingi ankwenda obwera oni ndetete petition na ndaretere bunge lakini nkuthiria bunge ithaka bibi tagitatea bitachoka nike thai mwa bare tukugambira twabaikeria report no bakarerete ithaka bibi ankwenda oba notice ndamu bunge no tukwena National Lands Commission na other investigative commission ithaka bibi ethera kwe worete kithaka kya mwingi lazima bigete atia ichokwe rutero nginaru karo Mũriũki kinywa gitwa gityo giki na ugite we morotu jawe nigutigira gukirwa ria mbungene ndikenda CDF ithwe kia muno ana ambassador barabukita secondary cia day no ntugisherie Kenya ana barabona CDF basare CDF ni ana bae by boarding school teu lakini ndenda kuria atiri day school chiakirwe bao antu bao chiomba kana batio chiomba ibao babweli kwa CDF tebabwe na ndenda boria atiri bokeja kwethira botina mtoro geta ko bochenjeria sheria ye ndene parliament ikiona onto ntegete kwena gaps nyinge mono ndene kithomo geto ndachitaniria nekena nkeja kuthithia atia korongama gukorokera kura cienu nikenda bomba kuthithia atia mbeta kubotetera nkiripotera Weru weekend mbita Muthuri Mũriũki akiama bakithomo kuma skuru ya Chogoria ni borete aciari batikameneria ana bao barega gukuruka bakiarira kithomo ni borete aciari guteaga ana bao itikumakania kira bagwete ni arabugite bubu ni bubu gatethia na guchiukira uturone na gutwika bagitumi Mate Mugambi na gutwante toije
ibwega na bonthe bakaraombwagua gikithomo kenda kubaukiria na bubu ikuringana na rugamiri kithomo kiri cukuru ya nabantu arume ya chogoria na nkinya rugamiri kithomo kiri gicigo mbunge kia Mara. Today, your son might not have been rewarded here, but they have performed. And I urge you parents, after this, ensure you encourage them. Ensure you motivate them. Are we together? I urge you parents to motivate your children and also encourage them to work hard. In co-curricular activities, we are not left behind. We are known in drama, music, and football. Atongoria baba barearagia kiathoni gia kunenkanira biegwa kiri aritwa bara baruthite bwega kiri cukuru enu na nkinya kurumbuia bara baruthire bwega kiri kigeranio gia kinthiguru kia mwanka muthiru. Parents who attend a gathering, a prize giving like this one, and they realize their son or their daughter was not rewarded. And afterward, they start comparing him or her with the one who was rewarded. Our first boy scored 413 marks. He was admitted at Mangu High School. Over 5 boys scored 400 marks and above. 350 to 399, that the 3 boys. 300 to 349, that 8 boys. And below 100, 309 boys. Kiathoni giki Anthony Mureithi ura noe murugamiri kana mwarimu munene wa cukuru ni achogoria boarding auritie aciari gukunuka metho na nginya meciria kenda baingi batiga kwiywa na akora bara batura kuringira aciari thimu. But then what we don't call you here atutumie pesa tupeleke mtoto hospitali. Hapana, sisi tutapeleka mtoto alafu pesa utalipa baadaye. Kwa hivyo usipigiwe simu uambie mtoto wangu hapa tuko na mtoto wako ameng'oka meno yote na anahitaji kuwekwa mengine, tuma 10,000. Utatuma 10,000 alafu unipigie simu sasa ujue meno imeenda wapi. Gikaroni giki bakathire njini cirindi ura noe mukariri giti wa mbondi ya cukuru enu nora rathukirwe ari mbarothi wa nthiguru ya Kenya kuthi nthiguru ya Russia. The chairman, when we are constructing this building down here, after hii magorofa, those very good classes, so they have done a lot for us. And as a wife now becomes our chair lady and appointed to that seat, we are very much grateful. And I hope you parents are also grateful. Bakithirikiri batumanite ntumwa kiri aciari bantu arume bakiugaga arume baingi batienda kwigwatithania na baingi bao batikinyaga micemanio. In many of the meetings that we get to attend, you find that it is the mothers who attend the meetings. And let alone, we start asking, why is it that the sons and daughters are boarded well with their mothers as compared to their fathers? Kiripotera Weru Wikendi kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mateni Mugambi. Amemba bagikundi gia kanisa kira kijikereja Kenya Interfaith Network ntere cha kaunti ya Thaa ni bameneretie atongera baraba kwangaratania micemanio bangi bagwita kuria siasa bakorea antu kenda kwangaratania micemanio bangi bakigo juju ni mutugo jote batere ni araborite kinyandu kimbithi batigetekire gutumirwa kuthithia wagagia muthemba juju tatugutariro ni mwandiki wetu wa Ithatu Samuel Keishma. Babana kiamaba ikundi kimwe kira kithiranitie athingati badini mwanya irio cha Gikristo, Uislamu na Hindu barabaruthite murorongano muci wa chuka wawitie thiri kagita cha kithurano kinene kia mweri wa 8 ibameneretie aciaca baraba tumagira mbeo mbithi gukia ntiga micemanio ya gichiacha no akatugwatanite turi interdenomination kana makanitha monthe matharakanithi pamoja na Muslim pamoja na Hindus nikenda tukomba kuiga thayo nonturira thayo we bururi wa Kenya ni antu monthe mena thayo. Kanitha utiumba kuendelea utina thayo, mosque utiumba kuendelea utina thayo, ona Hindu ana SDA monthe matiumba kuendelea gutina thayo. Na aru twatinda kuthiuruka tauni ya Tharakanithi ya Chuka tuke ikagia ujumbe bwa ngwataniro nontu kagita aka
mbere twambiria kuthurana ntukwera tutatwina ngwataniro Nkruki ibakuria mbeu mbithi bongwa batigaetigerie kugurwa na mbia kenda bareta wagibwa thiri kagita kagachiacha turita youth tathaino tuthite ithuranoni tutigetikire gutumirwa umai ni wanasiasa na muntu anasa kunenkera ngiri utikone taka gugutethia muno kintu kiki na bata ni tudumishe amani alafu twathie kuthurana tuthure atongoria mario kuona mena values imbega maria magagutethia tondu tatio turi youth twina a lot of unemployment antu ni mathoma matikuona wira tusagure atongoria mega maria magatuswira wira maria magaturetera maendeleo neba dikerie o muntu onde uria okeja kiriwe kiribo babae matu babae kubadikereria na mwishone bameki wa muzi mururungano jo uruthitwe nyuma ya kiumia kigima kia urutani kirembe ombithi baba manto makonie thiri kuma Jumatatu tuthete twina forum kana interfaith network week ya Tharaka Nithi ara twambirie na atongoria bonde ba dini ciothe mucemanio twacoka twa youth na twacoka igoro twambiria jwa kina mama nkiripotera Weru Wikendi kuma gichigo bunge ya Chuka Egamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima Muthe John tona njira indi kungo chokere nkatho cha mwanya mutegeri kwa na kanya kugwatanira na uni utukubona arweta na mbere gukenera mibango ya Weru TV mbitagwa NTINYARI KINYUA mona nire o mathivi hokari Purity Richard